ngibingelele intatheli zonke khona, ngibingelele amasathi ethu nabo bonke abafethu abakhona. Hayi, uma ngathi mina khona ngichaza ukusho ngizobe ngicisha konke lokho okuhleka ngako sekukhulunywe abafowethu. Bese ngingakuphakamisa ngibhodwe ukuthi iSondiya siyayithoba kakhulu emnyangweni wakho wonke ukusihlonipha okungaka nokusiphakamisa okungaka. Ingoma yazo yonke nibivele khona, kodwa khona la esihamba khona sibuye sihambe emnyameni. Namhlanje sibona ngathi usifikela nelambu ezosikhanyisela siyiqashe kakhulu, futhi sibona uzosifaka umfutho ebesingasenawo. Besithi sinawo sesibona ngathi uzosiphindaphindisa bona ukuthi hayi ake sithi ukwenyusa amasokisi kakhulu. Mhlambe Sondiya engingakuphulekela nje mina kubantu bamakhosi asendukuwo engikubona abafowethu mhlambe bekushiya lokho ukuthi mhlambe abantu besilo bama kusuka ngo-9 ekuseni kuze kushaye u-3 ngakusasa. Uma ungase nje uhulumeni noma ngabe ikuphi noma ngabe umnyango singase sitholele nje abantu benkosi batholele ama-grandstand abazokwazi ukuthi bahlale bona laba basuke beyizibukile, ngoba thina sisuke sikhitha ingoma sisuke sesihleli phansi, kodwa abantu abazosisaphotha nabazosibuka into esiyenzayo bame ngey'nyawo kugcine sekukhona lokho ukukhathala nakuphi nakuphi. Mhlawumbe okwami nje ngayo lokho kuphela. Siyathokoza kakhulu Sondiya.